تاریخی ملت با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری نام همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارات دولت پیشروند تشبسکار و فتح گروه صبح دانایی کتاب امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشد. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи тилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон бо тозатарин хабару гузоришҳо манзури шумо менамоем. дар студия бо шумо ёр муҳаммад самадов ва марҷона шарипова. 3 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пас аз ифтитоҳи як қатор иншооти гуногун дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар шаҳри хуҷанд бо 100 ятими кул аз шаҳру ноҳияҳои вилоят мулоқот намуданд. муфассал дар таҳияи хабарнигорони мо. 3 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пас аз ифтитоҳи як қатор иншооти гуногун дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар шаҳри хуҷанд бо 100 ятими кул аз шаҳру ноҳияҳои вилоят мулоқот намуданд. мулоқоти сарвари давлат бо нафароне бо амри тақдир аз падару модар маҳрум монда дар меҳвари таваҷҷӯҳ ва пуштибонӣ қарор доштани ятимону ниёзмандон аз ҷониби давлату ҳукуматро бозгӯ мекунад. муҳтарам пешвои миллат, мо ятимони кул ки бо амри тақдир аз падару модар маҳрум мондаем, худро ҳеҷ гоҳ танҳо ҳис намекунем. ғамхориҳои ҳамешагии падаронаи шумо ҷаноби олӣ моро ба ояндаи нек умедвор месозад. таманнои он мекунем ки умратон дароз ва ҳамеша соябони сари моён бошед. шумо падари миллат ҳастед, мо бо шумо ифтихор мекунем. мо зери пару боли шумо ҳамеша дар парвозем. зимни суҳбат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷашни наврӯзро ба ятимон таҳният гуфта таъкид доштанд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои таъмини шароити хуби зиндагии онҳо пайваста чораҳои муассир меандешад. ғайри барномаҳои таълимӣ дар вақтҳои холӣ асарҳои бадиӣ хонед, китоб хонед. хондан шахсро ҷаҳонбинияшро бениҳоят васеъ мекунад, шӯрнокишро пешрафта мегардонад, аз ғаму андӯҳ берун месозад, суханвар мекунад, дониши мукаммал доштанда кун. оянда зимоми давлатдорӣ ба дасти шумо меафт. шумо ин ватан ва ин давлати маҳбубро шоҳибӣ карданатон накун. шумо ҳифз карданатон накун. шумо бунёд карданатон накун. фаъолияти мактаби интернатҳои ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятим дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ва таъмини шароити мусоиди будубош дар онҳо ба рӯзгори босаодату дастрасии ин қишри ҷомеа ба таҳсилоти босифат мусоидати фаъол менамояд. иброз доштанд пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон. дар ҳамин ҷо ятимон аз дасти пешвои ғамхуру раиятпарвар тӯҳфаҳо қабул намуданд. тӯҳфаҳо аз маҷмӯи сару либос, шириниҳо ва маблағҳои пулӣ иборат буд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз онҳо омӯзиши илму дониш ва касбу ҳунарро ҷиддан тақозо карданд. 3 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маҳаллаи ваҳдати шаҳри хуҷанд ба фаъолияти муассисаи таҳсилоти томактабии навбаҳор оғоз бахшиданд. таҳсил дар ин муассисаи таҳсилоти томактабӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ сурат гирифта, дар ин раванд 35 мураббияи соҳибтахассус ба кор ҷалб гардиданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо.
30 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи ваҳдати шаҳри Хуҷанд ба фаъолияти муассисаи таҳсилоти томактабии Навбаҳор оғоз бахшиданд. мавриди зикр аст ки сарвари давлат дар паёми навбатиашон ба маҷлиси олӣ ба роҳбарони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои кишвар супорӣ шуданд то дар давоми 5 соли оянда дар ҳар маҳаллае ки зиёда аз 100 оила зиндагӣ мекунанд муассисаҳои томактабӣ бунёд намоянд. дар навбати худ соҳибкорони вилоят баҳри иҷрои ин супориши пешвои миллат ба бунёди кӯдакистонҳо авлавият медиҳанд ки ин корашон дар татбиқи барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ барои солҳои 2020-2025 мусоидат менамояд. баҳри дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва барномаи такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ ки то давраи 2030 аз ҷониби пешвои муаззами миллат тамдид гардид, мо мураббиён кӯшиш менамоем ки кӯдаконро дар рӯҳии ватандӯстӣ, ватанпарварӣ, хештаншиносӣ ва талаботи замони муосир ҷавобгӯ намоем. дар 10 синфхонаи барҳаво барои ба таҳсил фаро гирифтани то 300 кӯдак шароит фароҳам оварда шудааст. таҳсил бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ сурат гирифта, дар ин раванд 35 мураббияи соҳибтахассус ба кор ҷалб гардиданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои бунёдӣ ва шароити таҳсил дар кӯдакистони Навбаҳор баҳои баланд дода, иқдоми соҳибкоронро намунаи саҳмгузорӣ дар ташаккули зеҳну тафаккури насли ояндаи миллат унвон карданд. дар партави сиёсати маорифпарваронии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо соҳибкорони бурунмарзӣ аз Амрико тасмим гирифтем ки дар шаҳри дар зодгоҳамон як кӯдакистони замонавӣ инноватсионӣ бунёд намоем. хеле ки ҷаноби олӣ мегӯянд ягон нафар аз берун ватани моя омда обод намекунад. мо ҳар як шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон куҷо набошем имрӯз бояд ба ватани худ сармоягузорӣ кунем, ҷои корӣ ташкил кунем то ки ватани моям пеш равад. ба таъкиди сарвари давлат таҳсилоти томактабӣ марҳилаи муҳими ташаккули қобилияти зеҳнӣ ва заминаи мусоиди забономӯзии наврасон маҳсуб меёбад. аз ин лиҳоз тарбияи кӯдакон дар рӯҳияи худшиносии миллӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи онҳо ба омӯзиши илмҳои муосир аз ҳайати кормандон ҷиддан тақозо гардид. 30 март дар доираи тантанаҳои наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри Хуҷанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи истеҳсоли панелҳои сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷ Панелро ифтитоҳ намуданд. ҳоло дар корхонаи тозабунёд 20 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин шуда оянда бо зиёд шудани ҳаҷми истеҳсол теъдоди ҷойҳои корӣ ба 30 нафар расонида мешавад. гузориши ҳамкорони мо. 30 март дар доираи тантанаҳои наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри Хуҷанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи истеҳсоли панелҳои сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷ Панелро ифтитоҳ намуданд. корхонаи нави саноатӣ бо саҳми соҳибкор Суҳроб Мирзоаҳмадов бунёд шуда, иқтидори он дар як сол истеҳсоли 15 000 метри мураббаъ панелҳои ороишӣ ва 500 метри мукааб деворҳои байниҳуҷравӣ мебошад. ҳоло дар корхонаи тозабунёд 20 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин шуда, оянда бо зиёд шудани ҳаҷми истеҳсол теъдоди ҷойҳои корӣ ба 30 нафар расонда мешавад. мо бисёр хурсанд ҳастем ки имрӯз чунин роҳбари давлат дорем ки барои пешравии саноат талош мекунанд. маҳсулоти асосии истеҳсолоти мо ин панелҳое ки барои беруни бино истифода бурда мешаванд, сифати беҳтарини ба стандартҳои давлатӣ мутобиқро истеҳсол мекунем. таҷҳизотҳои мо муосир буда аз давлатҳои Аврупо ва Хитой оварда шуда. маҳсулоти мо фарқияти онро дорад ки аз ҳозира маҳсулотҳо сабт кардани он хело сабук аст. он вақти бисёрро талаб намекунанд ва аз ҷиҳати экологӣ тоза ва ба гармии хунукои ҳаво, сардиҳои ҳаво тобовар ҳастанд. мо сипосгузорем ки аз пешвои миллат ки имрӯз корхонаи моро ифтитоҳ карданд. мо хеле хурсанд ҳастем ки имрӯз бисёри ҷавоно омада фаъолият мекунанд, ҳамчун потенсиали кори худро нишон медиҳанд.
дар навбати аввал дар ин ҷо барои қонеъ сохтани талаботи бозори дохилӣ ду намуди маҳсулот, панелҳои ороишӣ барои намои берунаи биноҳо ва деворҳои байниҳуҷравӣ бо шаклу андозаҳои гуногун ва сифати баланд омода шуда пешниҳоди харидорон мегардад. корхонаи муосир кушода шуд. мо сокинони шаҳри Хуҷанд бо ҷои кор таъмин гашта миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонем. иттилоъ дода шуд ки семент ва дигар ашёи хоми истифодашаванда дар истеҳсолот ватанӣ аст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат ба масъулон дастур доданд ки дар раванди саноатикунонӣ бо суръат бояд шумораи чунин корхонаҳо дар кишвар зиёд карда шаванд, зеро ин тадбир воридоти маҳсулоти сохтмониро коҳиш дода барои рушди истеҳсолоти ватанӣ ва муаррифии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар мусоидат менамояд. боиси хурсандист ки имрӯз бо ташрифи пешвои миллат президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо як корхонаи саноатиро ифтитоҳ кардем. дар ин ҷо мо ба истеҳсоли панелҳои берунаи ороишӣ ва деворҳои байниҳуҷрагӣ ба роҳ мондаем. ҳамаи таҷҳизотҳои корхона аз ҷумҳурии мардумии Чин буда барои истеҳсолот аз маҳсулоти ватанӣ истифода мебарем. маҳсулоти корхона бо истифода аз дастгоҳу технологияи муосири истеҳсоли ҷумҳурии мардумии Чин истеҳсол шуда ба сифати он кафолат дода мешавад. ҳоло дар шаҳри Хуҷанд ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ тадбирҳои ободонӣ аз ҷумла бунёди иншооти таъиноти гуногун вусъат дорад. аз ин рӯ барои дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ метавон маҳсулоти корхонаи навбунёдро дар иншооти сохташавандаи ҷашнӣ истифода намуд, зеро дастгирӣ аз маҳсулоти босифати ватанӣ ҳавасмандии соҳибкорони истеҳсолиро дучанд мегардонад. иттилоъ дода шуд ки дар соли 2024 бо саҳми соҳибкорону ҷалби сармояи хориҷӣ дар шаҳри Хуҷанд 48 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси зиёда аз 1000 ҷойи кории нав ба истифода дода шуд ва ҳоло корҳои сохтмонӣ дар дигар иншооти соҳа идома дорад. 30 март дар шаҳри Хуҷанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин корхонаи муштараки истеҳсоли профилҳои пластикӣ ва алюминии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Афранг Пластикро мавриди истифода қарор доданд. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатии мо. 30 март дар шаҳри Хуҷанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин корхонаи муштараки истеҳсоли профилҳои пластикӣ ва алюминии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Афранг Пластикро мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки корхонаи истеҳсоли профилҳои пластикӣ ва алюминии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Афранг Пластик дар минтақаи озоди иқтисодии Суғд аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Тоҳир Олимӣ бо ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ сохта шудааст. корхона бо навтарин дастгоҳу технологияи истеҳсоли кишварҳои Олмон, Кореяи Ҷанубӣ ва Чин муҷаҳҳаз гардонида шуда маҳсулоти рақобатпазири ба содирот нигаронида истеҳсол менамояд. дар ин ҷо мувофиқ ба завқи харидор дару тирезаҳои пластикӣ дар шаклу андозаҳои гуногун омода шуда пешниҳод мегардад. тавре ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуфтанд, саноаткунонӣ бо сурати кишвар ҳадафи чоруми миллӣ мебошад ва инчунин давлат ва ҳукумати кишвар таъмин намудани пешрафти соҳаи соҳибкориро яке аз самтҳои муҳими фаъолияти худ медонад. дар асоси ин суханҳо ва бо дастгирӣ ёфтани соҳибкори ватанамон Олимӣ Тоҳир аз тарафи президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз корхонаи нави истеҳсолии профилҳои пластикии Афранг Пластик ба истифода дода шуда боиси хушнудист ки 100 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд ва аксари кормандонро ҷавонон ташкил медиҳанд. бо ҷои кори доимӣ таъмин гардидани ҷавонон ва ба истифода дода шудани корхонаи нав имконияти онро медиҳад ки ҷавонон дар кишвари азизи хеш фаъолият карда зиндагии хуби худро фароҳам меоранд. мо кормандони ширкати Афранг Пластик сипосмандии беандозаи худро ба президенти ғамхорамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ва ваъда медиҳем ки баҳри пешрафти Тоҷикистони азизамон саҳмгузор хоҳем буд. иттилоъ дода шуд ки ин корхона калонтарин иншооти соҳа дар минтақаи озоди иқтисодии Суғд буда 70-80% маҳсулот ба хориҷи кишвар содирот мегардад.
کارهای ساختمانی در انشاءات نوساخت قریب 3 سال ادامه یافته. در این مدت زیاده از 100 نفر ساکن محلی به کار جلب شدند. کارخانه در یک سال امکان دارد تا 6000 تن محصولات پلاستیکی آماده نماید. این اقتدار بعد از 3 سال فعالیت سالانه به 8000 تن و شماره کارگران به 150 نفر رسانده می شود. حالا در کارخانه مذکور 100 کارگر محصولات تیار پلاستیکی و آلومینی را مطابق به طلبات استاندارد اروپایی استحصال می نمایند. خیلی خوشنود هستم که قسم کلکتیوی شرکت افرانک پلاستیک می باشند. محصولات استحصال می‌کردگی ما با مسئله از دولت‌های مترقی آلمان و کره جنوبی خریداری کرده شده استحصال می‌شوند و به طلبات اروپایی جوابگو می‌باشند. برای همین محصولات استحصال می‌کردگی ما با صفتی بلند به مزاجان پیشکش کرده می‌شود. برای فضای آزاد برای کار و فعالیت بودن در چنین زوادهای پیشرفته منادور خود را به حکومت صاحبکارانی که چنین شرایط برای ما کارگران فراهم کردند منادور خود را از نام همه کلکتیو سیخ خودم و زواد بیان میکنم. من کارمند استحصال پروفیل‌های پلاستیکی شرکتی افرانک پلاستیک در شهر خوجند میباشم. با دستگیری پیشوای معظم ملت چنین شرکت‌های بهترین به مانند شرکتی ما افرانک پلاستیک در جمهوری تاجیکستان زیاد شده ایستاده‌اند. رحمت برای دستگیری پیشوای معظم ملت که در قلمرو جمهوری تاجیکستان چنین کارخانه‌ها زیاد شده ایستاده‌اند که ما جوان‌ها با جای کار دائمی تامین شده ایستاده‌ایم. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی اقدام صاحبکار وطنی را در سمت به راه ماندن استحصال محصولات رقابت‌پذیر و تامین ساکنان با کار مهم ارزیابی نمودند. اطلاع داده شد که در شهر خوجند به رشد صنعت همچون ساحه افضلیتناک اقتصادیات توجه مخصوص ظاهر گردیده کارخانه‌های معاصر بنیاد و سطح اجتماعی اهالی بهتر و خوبتر گردانده می شود. تنها در 3 ماه اول سال 2025 در شهر خوجند 9 کارگاه و کارخانه نو ساخته به استفاده داده شد که این مثال روشن رشد ساحه در این گوشه دیار می باشد. 3 март дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Шамсободи ҷамоати деҳоти Исмоили ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бинои муассисаи таҳсилоти томактабии Ширхоргоҳ кӯдакистони Наврӯзро баъд аз навсозӣ мавриди истифода қарор доданд. дар ин муассисаи томактабӣ 7 гурӯҳи таълимӣ амал намуда раванди таҳсил бо 2 забон тоҷикӣ ва русӣ ба роҳ монда шудааст. гузориши хабарнигорони мо. 30 март дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Шамсободи ҷамоати деҳоти Исмоили ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бинои муассисаи таҳсилоти томактабии Ширхоргоҳ кӯдакистони Наврӯзро баъд аз навсозӣ мавриди истифода қарор доданд. иншооти мазкур дар асоси дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки зимни ироаи паёми солона ба маҷлиси олӣ ба роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳо дар хусуси бунёду барқарорсозии муассисаҳои томактабӣ баён гардида буд, таҷдид шуда аз зумраи бандҳои нақша чорабиниҳои ҷашнӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ низ мебошад. муассисаи таҳсилоти томактабии Наврӯз аз ҳисоби маблағҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои 200 кӯдак бо 35 ҷойи корӣ барқарор карда шуд. дар ин муассисаи томактабӣ 7 гурӯҳи таълимӣ амал намуда раванди таҳсил бо 2 забон тоҷикӣ ва русӣ ба роҳ монда шудааст. иншоот аз 2 ошиёна иборат буда толори мусиқӣ, ошхона, ҳуҷраҳои хоб, симхонаҳои таълимӣ аз шумули имкониятҳоест ки дар кӯдакистон фароҳам оварда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои сохтумонӣ баҳои баланд дода ба истифода додани бинои муассисаи таҳсилоти томактабии Наврӯзро тӯҳфаи идона ба ифтихори ҷашни байналмилалии Наврӯз ба кӯдакони деҳа маънидод карданд. باعث سعادتمندی و شادمانی است که در این ایام بهاری و ایدانه در جماعت دهات اسماعیل دهه شمساباد کردستان خوشترس و زمانوی قامت افروخته من بعد دری خود را برای تربیت گرندگان باز می نماید. با افتتاح بنای مذکور که مجهز به تمام شرایط و امکانیت ها برای 200 نفر دستوریکان به تربیت فراگیر شده است. ما با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای توجه و دستگیریشان در سمت معارف سپاس کل معارفچیان ناحیه آوازدار باباجان غفورов را میرسانیم.
گفته شد که حالا فراگیری کودکان به مؤسسه‌های تومکتبی ناحیه باباجان غفورов 28.7% را تشکیل داده در ناحیه 40 کودکستان دولتی و خصوصی عمل میکنند. دهه شمس‌آباد هم از جمله محله‌هایی میباشد که زیچی اهالی در آن به مشاهده میرسد. حالا در این دهه 4000 نفر زندگی میکنند و برای فرزندان باشندگان فعالیت 3 مؤسسه تحصیلاتی تومکتبی به راه مانده شده است. در عموم مسئله بنیاد و برقرارسازی مؤسسه‌های تحصیلاتی تومکتبی در ناحیه باباجان غفورov که از منطقه‌های سرنفوذ کشور میباشد مورد توجه مخصوص قرار داشته. در 5 سال آینده قرار است در ناحیه 10 مؤسسه‌های تومکتبی نو بنیاد کرده شوند. در محور سیاست امروزی ما توجه به نسل آینده ملت بسیار هم زیاد شده ایستاده است و از این خاطر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان و زینه اولی تحصیل توجه زیادی داده ایستادند. از این خاطر ما معارفچیان ناحیه باباجان غفورov کوشش به خرج داریم که فراگیری کودکان نسل نورس را به زینه تحصیل اول زیاد نماییم و از این خاطر با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفورov 2 عدد مؤسسه برای 335 نفر تربیت گرندگان بنای زمانوی با شرایط‌های معاصر مهیا نمودند که امروز ما می‌توانیم فراگیری کودکان را زیادتر نماییم. باید گفت که تربیه و به تحصیل خوشصفت فرا گرفتن نسل نورس از هدف‌های مهم دولت دانسته می‌شود و تلاش‌ها به آن روانه شدند که کودکان در شرایط خوب تحصیل نموده آینده برای پیشرفت دیار خود سهمی ارزنده گذارند. 30 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияи вилояти суғд дар деҳаи шамсободи деҳоти исмоили ноҳияи бобоҷон ғафуров маркази саломатиро мавриди истифода қарор доданд. Маркази саломатӣ дар масоҳати наздики 1 гектар бунёд гардида ба 4500 нафар сокини деҳаи шамсобод хизмати муосири тиббӣ мерасонад. 30 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар деҳаи шамсободи деҳоти исмоили ноҳияи бобоҷон ғафуров маркази саломатиро мавриди истифода қарор доданд. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки бунгоҳи тиббӣ дар як ҷои ноободи деҳа бо маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи бобоҷон ғафуров ва иштироки фаъоли сокинон бунёд карда шуд. баъди аз ҷониби президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифтитоҳ гардидани иншооти соҳаи тандурустӣ дар ин ҷо 15 нафар соҳиби кори доимӣ гаштанд. имрӯз дар яке аз деҳаҳои ҷамоати исмоил яъне деҳаи шамсобод ин бино яъне бунгоҳи тиббии замонавӣ кушода ифтитоҳ гардид ки барои мардум хеле зарурият дошт. бевосита бо дастгирию таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаҳои дурдаст ташкил кардани нуқтаҳои таваллуд, таҳлилгоҳ, стоматология беҳад зарурият дошт ифтитоҳ гардид ки барои мардум хеле барои ташхису табобат онҳо ба шаҳри гулистон ё шаҳри хуҷанд мерафтанд. имрӯз метавонанд дар ин ҷо тамоми ҳамин ташхису табобати худро дар ҳамин деҳа гузаранд. мо аз ин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дучанд яъне кӯшишу ғайрат намуда барои халқи азизи худамон хизматрасонии тиббии худро мерасонем. маркази саломатӣ аз 7 ҳуҷра ва қабулгоҳ иборат буда дар он шӯъбаҳои таваллуд, хатна, табобати дандон, таҳлилгоҳ, сӯзангузаронӣ ва ҳуҷраи духтури тибби оилавӣ мавҷуд аст. тавре иттилоъ дода шуд маркази саломатӣ дар масоҳати наздики 1 гектар бунёд гардида ба 4500 нафар сокини деҳаи шамсобод хизмати муосири тиббӣ мерасонад. қаблан сокинони деҳа ба шаҳру ноҳияҳои дурдасти вилоят рафта аз ташхис гузаштаву табобат мегирифтанд. акнун бо шарофати дастгирии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин мушкилоти онҳо ҳалли худро пайдо кард. мо ҳам хеле хурсанд ҳамин ҷашнҳо ки ҳаминҷо чандин солҳо ист кӯдикистон набуд, ҳамин хеле маркази саломатӣ набуд. эсна мена мо ноҳияҳои дурдаст дуртар намебарем. мо ҳам ҷаноби оли хурсанд ки мена ҳамин хеле дастгирӣ ки ҳамин ҷои кушода мо расо хурсанд миннатдори худомои баён монем.
رهبر دولت محترم امامعلی رحمان بعد شناسایی با شرایط خدمترسانی در بنگاه سلامتی طبیبان را به خدمترسانی سطحی بلند به مردم و معامله و مناسبت خوب به بیماران هدایت نمودند. 30 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров корхонаи паррандапарварии комплекси агросаноатии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди саховатро ифтитоҳ карданд. дар фабрикаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди саховат 25 сокини маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин шуданд. 30 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров корхонаи паррандапарварии комплекси агросаноатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саховатро ифтитоҳ карданд. корхонаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саховат ба хотири саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқавории кишвар ҷиҳати истиқболи шоистаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи соҳибкор Ҳалимбой Каримов таъсис дода шудааст. иқтидори корхонаи мазкур парвариши 80 000 сар мурғи тухмдеҳ буда дар як шабона рӯз дар он 65 000 дона тухм истеҳсол мешавад. баҳри сам гузоштан дар амалӣ гаштани яке аз ҳадафҳои сиёсати кишвари азизамон таъмини амнияти озуқавории аҳолӣ бо истифода аз дастгирию имтиёзҳои давлатӣ тӯли 2 сол ин иншоотро сохта ба истифода додем. ба амалӣ гаштани барномаҳои давлатӣ дастгириҳои ҳукумат шахсан ҳидоятҳои падаронаи раҳнамои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо ба натиҷаҳои назаррас ноил гаштем. айни ҳол дар фермаи мо 80 000 сар мурғи тухмдеҳ ва 100 сар моли калони ширдеҳ парвариш меёбанд ва 40 нафари аҳолии маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва шароити хуб таъмин мебошанд ва дар оянда ваъда медиҳем ки дар рушду нумӯи кишвари азизамон ва таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми арзандаи худро гузорем. зарфияти истеҳсолӣ дар ин корхона устувор буда қарор аст дар оянда нигоҳубини 130 000 мурғи тухмдеҳ бароҳмонда шуда дар як шабона рӯз 110 000 дона тухм ба даст оварда шавад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои шиносоӣ ба иқдоми соҳибкор ҷиҳати таъсиси корхонаи паррандапарварӣ баҳои баланд дода ба масъулон дастур доданд ки бобати рушди бештари соҳа имкониятҳои мавҷудаи истеҳсолиро васеъ истифода намуда ҳамаи зинаҳои паррандапарвариро дар истеҳсолот дурусту мақсаднок ба роҳ андозанд. масоҳати корхонаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саховат 1 гектар заминро ташкил дода дар он фаъолияти 3 мурғхона ва 1 коргоҳи чӯҷабарорӣ ба роҳ монда шудааст. аҳли заҳмати корхона ба парвариши мурғҳои хушкзод бо назардошти ба иқлими маҳал ва ба бемориҳои гуногун мутобиқ буданашон бартарӣ медиҳанд. зимнан дар ҳудуди фабрика коргоҳи истеҳсоли хӯроки омехтаи парранда низ фаъолият дорад ки ба коркарди ашёи хом машғул мебошад. дар фабрикаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саховат 25 сокини маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин шудаанд. дар доираи корҳои сабзу хуррамгардонии муҳити атроф дар ҳудуди комплекси агросаноатӣ дар масоҳати муайян гармхонаҳо ташкил гардида дар онҳо парвариши гулҳои мавсимӣ васеъ ба роҳ монда шудааст. дар онҳо 15 нафар асосан занон бо кор таъмин шудаанд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо рафти истеҳсолот тавсия доданд ки масоҳати гармхонаҳо на танҳо барои гулпарварӣ балки ҷиҳати парвариши дигар намуди маҳсулот васеъ истифода карда шавад. 30 март дар идомаи сафари кори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров бо фаъолияти фермаи парвариши чорвои зотии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саховат шинос шуданд. 30 март дар идомаи сафари кори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров бо фаъолияти фермаи парвариши чорвои зотии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саховат шинос шуданд. фермаи парвариши чорвои зотӣ аз ҷониби соҳибкор Ҳалимбой Каримов таъсис дода шуда мақсад аз он нигоҳубини навъҳои хушкзоту сермаҳсули чорвои калони шохдор мебошад. иттилоъ дода шуд ки дар ферма 100 сар гови зотҳои сементал ва голштен нигоҳубин карда мешавад. фермаи ширӣ дар масоҳати 3 гектар бунёд шуда дар он 15 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин шудаанд. аз чорвои калони ширдеҳ ки теъдодаш ба 50 сар мерасад ҳар шабона рӯз бештар аз 1 тонна шир гирифта мешавад.
در یک بست ما در این فرما 50 سر گاو جوشیده ایستادیم که حسابی میانه 22 لیتری در یک شبانه روز شیر گرفته ایستادیم. نسبتی گاوهایی که جایداری میگن اینها ذاتی میباشند، از حساب همین سال سیر مصرفتر اما حاصلناکی بلند، صفتی شیرشان بلند، نسل دهشان بلندتر میباشد که برای مساعدت رشد چارا خیلی موافق میباشد و در آخر حاصلناکیش زیاد است. نسبت به مالهای جایداری، مالهایی که خوشزاد میباشند نگاه بینشان مشکل باشد هم نیکی حاصلناکیشان بسیار است. از هر یک سر گاو از 20 لیتر تا رکوردش 40 لیتر شیر گرفته می شود. هر از 100 سر 85 سر گوییم که گوساله گرفته می شود هر سال که این بهترین نشان دهنده ها می باشد. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ишора ба имкониятҳои фаровони минтақа дастур доданд ки теъдоди чорвои зотӣ дар ҳудуди комплекси агросаноатӣ зиёд ва роҳу василаҳои таъмини афзоиши истеҳсоли хӯроки омехтаи чорво пайдо карда шавад. нигоҳубини чорво дар ин ферма ки дар муддати кӯтоҳ ташкил гардидааст тариқи замонавӣ ба роҳ монда шуда технологияи муосир аз давлатҳои хориҷӣ харидорӣ ва насбу васл шудааст. наслгирӣ дар мавсими ҷорӣ хуб буда аҳли заҳмат барои парвариши чорвои навзод ҳамаи имкониятҳоро мақсаднок истифода карда нигоҳубини гусолаҳоро тибқи технология ва меъёрҳои муосири чорводорӣ ба роҳ мондаанд. фермаи мазкур дар асоси барномаҳои давлатӣ ва дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар бо мақсади саҳмгузорӣ дар амалисозии стратегияи давлатии таъмини амнияти озуқаворӣ, хушзодкунии чорво ва воридоту ба иқлими минтақа мувофиқ сохтани зотҳои сермаҳсул таъсис дода шудааст. сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳангоми суҳбат бо хоҷагидорон таъкид карданд ки дар шароити имрӯза танҳо парвариши чорвои зотӣ имкон фароҳам меорад ки бозори истеъмолӣ бо гӯшту шири босифати аз лиҳози экологӣ тоза таъмин бошад. таъкид гардид ки тибқи супориши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон рушди бахши чорводорӣ, омӯзиши таҷрибаи муосир дар ин самт, баландбардоштани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ, аз ҷумла беҳтарсозии зоти чорво ва афзоиш додани маҳсулнокӣ, беҳсозии фаъолияти нуқтаҳои бордоркунии сунъӣ, пешгирии коҳишёбии саршумори чорвои зотӣ ва дигар масъалаҳои вобаста ба таъмини пешрафти ин бахши соҳаи кишоварзӣ бояд васеъ ба роҳ монда шавад. роҳбарияти комплекси агросаноатӣ ба пешвои миллат иттилоъ доданд ки ояндаи наздик теъдоди говҳои ҷӯшо дар ҳамин ферма то ба 400 сар расонида мешавад. барои таъмини ин нишондод ҳамаи имкониятҳо фароҳам оварда шудааст. зимни шиносоӣ бо фаъолияти фермаи парвариши чорвои зотии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саховат, роҳбари давлати тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зикр доштанд ки чорводорӣ аз самтҳои сердаромади соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта аҳолии кишварро бо гӯшту шир ва корхонаҳои саноатиро бо ашёи хом таъмин менамояд. аз ин хотир ҳукумати кишвар ба рушди он таваҷҷуҳи зарурӣ зоҳир намуда барои зиёд кардани саршумори чорво аз тамоми имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода бурданро тақозо менамояд. зимнан хоҷагидоронро зарур аст ки аз имтиёзу дастгириҳои давлатӣ самаранок истифода карда рушди ин соҳаи сердаромадро таъмин созанд. тағйироби иқлим ва мушкилоти ҷаҳонӣ марбут ба пиряхҳо ва об ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. бартараф намудани ин мушкилот зиёда аз 10 сола мешавад ки дар меҳвари сиёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дорад ва дар ин самт тоҷикистон ташаббускори 5 иқдоми сатҳи ҷаҳонист. ҳалли саривақтӣ масоили марбут ба пиряхҳо ва обу иқлим аз робитаи устувори дастҷамъона ва саривақтии ҷомеаи ҷаҳонӣ вобаста аст. шарҳи Юсуф Ғанизода. ташаббусҳои беназир, ҳифзи пиряхҳо, ҳалли масоили ҷаҳонии обу иқлим, ҳадафу барномаҳои мушаххас ва таррезии нақшаҳои бузург ба хотири ояндаи босаодати башар. 5 ташаббуси таърихии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба ҳалли мушкилоти ҷаҳонии об ва дигаргуншавии иқлим ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳамбастагӣ ва ҳамраҳии пайваста даъват менамояд, имрӯз аз ҷониби олимону донишмандони бузургтарин марказҳои илмии ҷаҳон мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор дошта, дар асоси онҳо нақшаҳои мукаммал рӯи кор омадаанд
و تطبیق باسمر آنها برای پیشگیری از آبشوی پیریخ‌های خرد و بزرگ و خطر تغییریابی با سرعت اقلیم زمینه می‌گذارند. بیابانشوی، خشکسالی، سر زدن آفت‌های طبیعی پدیده‌های منفی دیگرگونشوی اقلیم بوده در حال پیشگیری نشدن عاقبت‌های باز هم نگران کننده را در پی دارند. نارسایی آب نوشیدنی از جمله مشکلات عمده بیشتر دولت‌های روی دنیاست و امروز زیاده از 2 میلیارد اهالی سیاره زمین به این دلیل آب‌های افلاس می‌نوشند که عامل اساسی سر زدن بیماری‌های سیرایتی گردیده است. با درک حل سریوقتی این مشکلات جهانی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از منبر سازمان ملل متحد جامعه جهانی را به همکاری استوار و بی‌نقصان در راه پیشگیری از آبشوی پیریخ‌ها، تهدید تغییریابی اقلیم و برطرف نمودن مشکل مربوط به آب دعوت می‌نمایند و اجرای این هدف‌ها را در زمینه رشد استوار مهم ارزیابی می‌کنند. با زیاد شدن افزایش با سرعت اهالی بسیار ذخیره‌های آبی از بین رفته ایستادند و همچنین در این روند با تاثیر تغییریابی اقلیم و گرمشوی گلوبالی بسیار پیریخ‌های هم پیریخ‌های کوهی، هم پیریخ‌های اقیانوسی و هم پیریخ‌های ماتریکی از بین رفته ایستادند. بنابراین این به اون آورده می‌رساند که بسیار دولت‌های اکواتوری از حفظ ذخیره‌های آبی محروم ماندند و از ذخیره‌های آبی آشامیدنی تنقیصی می‌کشند. با تاثیر تغییریابی اقلیم طی سال‌های اخیر سطح آب اقیانوس جهانی بلند شده ایستاده است و این به اون آورده می‌رساند که بعضی منطقه‌های اهالی نشین که در جزیره‌ها و در منطقه‌های پست سطح اقیانوسی قرار دارند از بین رفته ایستاده‌اند. با پیشنهاد جانب تاجیکستان و هم‌آوازی دیگر دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد سال 2025 سال بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها و 21 مارس روز عمومی جهانی حفظ پیریخ‌ها اعلام گردید. در تاجیکستان طی سال‌های اخیر یک چند مراتبه کنفرانس‌های سطح بین‌المللی مربوط به آب و اقلیم گذاشته ایستاده است و در سال جاری نیز ماه می نیز یک کنفرانس بین‌المللی سطح بلند وابسته به حفظ پیریخ‌ها برگزار می‌گردد. تاجیکستان را علاقه امروز جامعه جهانی همچون یک کشور تشبثکار در حل مسائل مربوط به آب و اقلیم و حفظ پیریخ‌ها در اساس تشبث‌های پای در پای جناب عالی شناخته است و تاجیکستان خود یک تشکیل کننده تشبث‌ها در مسیر حفظ ذخیره‌های آبی می باشد و جامعه جهانی تشبث‌های عالم شمولی جانب تاجیکستان را به خوبی درک کرده است و دستگیری هم نماید. ماه می سال 2025 پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه میزبان یکی از چهاربینی‌های سطح بلند در دایره سال بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها می‌گردد که تشبثکار آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میباشند. در حاشیه برگزاری این کنفرانس سطح جهانی در نظر است که در قلب تاجیکستان صاحب استقلال باز برنامه و کنسپسیاهای نو قبول گردند و برای حفظ پیریخ‌ها، آبشوی با سرعت این ثروت طبیعی و منبع اساسی آب‌های نوشیدنی نقشه‌های عملی اندیشیده شوند. حفظ پیریخ‌ها و ثمراناک و عاقلانه استفاده بردن ذخیره‌های آب مسئولیت هر ساکن سیاره زمین بوده، همکاری دستجمعانه و اقدام‌های سریوقتی را تقاضا می‌کنند. تنها در همین صورت امکان است که خطر و تهدید تغییریابی با سرعت اقلیم کم گردد و اهل بشر از استفاده آب‌های تازه بهره‌ور باشند. 582 میلیون نفری که از گرسنگی در جهان اذیت میکشند، تقریباً 29% آنها دسترسی دائمی به غذای سالم ندارند. بنابراین استفاده عاقلانه زمین عامل مهم در سمت تأمین اهالی با محصولات خوشصفت کشاورزی بوده. حالت فعلی جامعه جهانی تقاضا میکند که در این روند تجربه‌های علمی بیشتر عملی گردند. گزارش همکاران ما. طبق پیشگویی تشکیلات عضوخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد، سالهای اخیر بنابر تغییریابی اقلیم، خشکسالی و تاثیر آن بر ساحه کشاورزی
таъмини аҳолии ҷаҳон бо маводи ғизоӣ боз ҳам душвортар шуда истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ нисбат ба солҳои қаблӣ кам мегардад. дар шароити имрӯза тамоми кишоварзон ва ҳар як оила бояд ба истифодаи оқилонаву самараноки замин аз ҷумла заминҳои назди ҳавлигӣ дар заминҳои обӣ ҳатман ба роҳ мондани кишти такрорӣ ки манфиату самаранокии ин амал солҳои охир дар фаровонии бозори истеъмолӣ равшан дида мешавад диққати аввалин дараҷа диҳанд. با مقصد تامین بازار استعمالی کشور در جمهوری قریب در همه شکل خوجاگیداری در مساحت 860,000 گکتار کشتی زراعت‌ها گذرانده می شود و از این حساب استحصال زراعت‌های غله‌دانگی هم در کشتی اساسی هم در کشتی تکراری حاصل فراوان رویانده شده تامینات اهالی با محصولات آن تامین کرده میشن. اگر در سال 2024 در همه شکل خوجاگیداری 1,828,000 تن غله‌دانه استحصال شده باشد 567,000 تن آن از سوی کشتی تکراری باشد. برای فراوانی محصولات و تامین اهالی با غذای باصفت در مملکت تمام شرایط و امکانیت‌ها موجودند. جمهوری تاجیکستان با اقلیم موافق و موقع جغرافی خوب، آب و زمین، گرمی زیادی آفتابیش برای به دست آوردن حاصل بلند مساعدت می‌کند. در شرایط خود حدود جمهوری تاجیکستان نه کمتر از 3-4 حاصل از زمین گرفته می‌توانیم که در اون زمینی که ما داریم میتوانیم پمیدور کشت کنیم، میتوانیم کارتوشکا کشت کنیم، میتوانیم زراعت‌های لوبیادانگی کشت کنیم که از این حاصل دلخواه به دست بیاریم و وقتی که ما طلبات‌های اگرتکنیکی رو برای اون زراعت‌ها در خانه رعایت کنیم و از اون میتوانیم که حاصل خیلی بلند به دست بیاریم و عائله خودمون رو پورگی تامین نماییم. مویه خوشنودی است که امروزها کشاورزان زمین را ثمرانک و عاقلانه استفاده نموده از آن در یک سال 3-4 مرتبه حاصل میگیرند که برای تامین امنیت عضوخواری مملکت نقش مهم دارد. خود تامین کنی اگر با گندم گیریم 0.6% تامین گردید، کارتوشکا 11%، سبزیجات 16.2%، محصولات پیاز 31% و دیگر محصولات یعنی از 5 تا 20% یعنی زیاد گردید، یعنی نسبت به سالهای قبلی خود تامین کنی با محصولات وطنی بهتر گردیده است. استفاده عاقلانه زمین عاملی مهم در سمت تامین اهالی با محصولات خوشصفت کشاورزی بوده. حالت فعلی جامعه جهانی تقاضا میکند که در این سمت تجربه های علمی بیشتر عملی گردند. در شرایط امروزه باید هر یک عائله مملکت هر قطعه زمین کارم بخصوص زمین نزد حوالگی را به منفعت استفاده برده در نوبت اول طلبات عائله خود را با محصولات کشاورزی و دیگر مواد خوراکه قانع ساخته به این وسیله در تطبیق یکی از هدفهای استراتژی دولت تامین امنیت عضوخواری کشور سهم گذارند. تاثیر عامل‌های بیرونه گرانی نرخ سوزشواری، نوری‌های معدنی و زیاد شدن شماره اهالی سال تا سال طلبات را با عضوقه بیشتر می‌گرداند. حالت کنونی جهان باشد تقاضا دارد که با وسیع‌کنی امکانیت‌ها افزایش استحصال مواد غذایی از حساب امکانیت‌های نوی طبیعی تامین کرده شود. برای تامین امنیت عضوخواری پیش از همه میدان کشت و حاصلناکی را زیاد نمودن لازم است. با مقصد رشد توتپروری امسال با دستگیری حکومت کشور از جانب جمعیت سهامی کشاده پیلای تاجیک به شهر و ناحیه‌های کرمک‌پرور زیاده از 1 میلیون نهال درختان توتی نوع مرحمت دسترس گردید. در این زمینه در ناحیه یاوان در میدان 5 گکتار باغ توت بنیاد کرده شد. معلومات بیشتر در گزارش نوبتی. در ناحیه یاوان به ساحه کرمک‌پروری توجه خاصه ظاهر گردیده بهر رشد منبعد آن میدان توتزارها زیاد کرده می شود. با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه یاوان و جمعیت سهامی کشاده پیلای تاجیک با استفاده از موسم مناسب برای شینانیدن نهال توت در جماعت دهات ستاره سرخ در میدان 5 گکتار توت باغ بنیاد کرده شد. در معرکه نهال شینانی امروزه ساکنان حدود ناحیه با یک حس بلند مسئولیت اشتراک نموده برای باز هم بهتر و خوبتر نمودن یعنی که برای باز هم بلند برداشتن سرسبز خرمی وطن عزیزمان سهم خود را گذاشته ایستادند. طور مسئولین ساحه ابراز داشتند این نهالان توت مخصوص برای تامین کرمک با خوراک پیش بینی گردیده در دوام 3 سال الکی از آن میتوان به طور وسیع استفاده نمود.
تحلیل و خلاصه کارشناسان نشان می‌دهد که کرمک‌پروری یکی از ساحه‌های سردرآمد و افضلیتناک اقتصادی به حساب رفته، جهت با اشیاء خام تامین نمودن کارخانه‌های صنعتی مملکت، رشد صنعت سبک، استحصال متاع‌های از جهت اکولوژی به سلامتی بی‌ضرر و تامین هزارها نفر با جای کار نقش مؤثر دارد. به این خاطر حکومت مملکت جهت رشد منبعده این ساحه یک قطار امتیاز و سبکی‌های اندازی را جاری نموده است که به گفته متخصصان این اقدام بهر جلب بیشتر ساکنان به کرمک‌پروری مساعدت کرده ایستاده است. جمعیت سهامی شده پله تاجیک تصمیم گرفته است که در میدان‌های 5 هکتاری جدا گردیده و میدان‌های توتباغ کهنسالی که در شهر و ناحیه‌های پله‌پرور موجود است، نهال توتی سرحاصل از جمهوری ازبکستان نوع مرحمت وارد نموده طریق رایگان به این زمین‌ها و ناحیه‌های پله‌پرور تقسیم نمایند. سال جاری در حدود ناحیه‌های پله‌پرور زیاده از 1 میلیون نهال توتی نوع مرحمت سرحاصل طریق رایگان آورده تقسیم نمودیم. در ناحیه‌هایی که زمین 5 هکتار جدا گردیدند، میدان‌های توتباغی زمانوی در 5 هکتار زیاده از 30,000 نهال را جا کرده، نهال‌های توتی زمینی یعنی 30 سانتی متر مونده بعضی خوراک کرمک را تامین می‌نمایند. موافق اطلاع مسئولین طی سالهای اخیر در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان به مسئله شینانیدن نهالان توت توجه خاصه ظاهر کرده می شود، زیرا یکی از عامل‌های مهم تقویت کرمک‌پروری تامین خوراکی آن به حساب می رود. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه یاوان، اخبار. موافق معلومات‌های آماری سرشماری مالی معده در همه بخش‌های خوجگیداری مملکت بیش از 7 میلیون سر را تشکیل می‌داد. بعد معرکه نسلگیری که بنا به گفته حالدان‌های ساحه برای چاره‌داران امسال خیلی بابرار آمده است و انتظار می‌رود که با زیاد شدن سرشمار رشد ساحه تأثیر عمیق رساند. شرح بیشتر در گزارش گلچهره ستار. با آمدن بهار خوجگی‌های چاره‌دار سرکار می‌شوند، زیرا در این شب و روز معرکه خیلی ثمرآور گرفتن نسل سالم و زیاد کردن سرشمار مسئولیتشان را دوچند می‌سازد. در همه وضع هوا چاره‌داران پی رشد ساحه و به تلف برآوردن چاره‌ها تلاش می‌نمایند. در خوجگی زادپروری 5 ناحیه 5 17,900 سر ذاتی گوسفند قراقلی پرورش و نگاهبین کرده می‌شود. خوجگیداران مقصد دارند که امسال از هر 100 سر میش زایان 90 سری برای سالم به دست دارند. موافق اطلاعی به دست آمده در 5 خوجگی زادپروری ولایت ختلان سرشمار ذات گوسفند قراقلی به 32,000 سر میرسد و چاره‌داران برای افزون نمودن سرشمار و بلند برداشتن مسئولناکی چاروا از تمامی چاره‌بینی‌های زووترینری ثمرناک استفاده می‌نمایند، زیرا به قول خوجگیداران حفظ و نگهداری و پرورش گوسفند قراقلی نسبت دیگر ذات‌ها مثلا گوسفند حصاری و مهین پشم تاجیکی و ذات تاجیکی صرف و خرج کمتر را طلب می‌نماید. برای بهتر نمودن صفات و مسئولناکی چاروا با عملی گردانی کارهای سلکسیونی خودزادکنی زادپروری اهمیت کلان داده می‌شود. عملی گرداندن سلکسیون ژنتیکی چاره‌های نسل‌ده با اصول‌های بهادهی از روی نسل صفات و خواسته گرفتن و بیکنی ذات‌ها برای در آینده بهتر نمودن ذات چاروا اهمیت کلان دارد. در اصل با راه خوشزادکنی و باردارکنی صنعی چاره‌داران می توانند به پیشروی‌های نظررس اقتصادی نائل گردند. از تحلیل‌های گذرانده کارشناسان برمی آید که عامل بهتر گردانیدن صفات ذات این باردارکنی صنعی به حساب می رود و هنگام استفاده از یک سر خوشخوار ممکن است هزارها سر نسل خوشزاد گرفته شود. در جمهوری 22 عدد نقطه‌های باردارکنی موسمی چاره‌های معده شاخدار فعالیت نمودند که توسط این نقطه‌ها در جمهوری 19786 سر چاروا خوشزاد کرده شده. این زمان نسلگیری در خوجگی‌های زادپروری با مرام ادامه یافته ایستاده است.
вазъи обу ҳавои имсоларо барои рушди соҳа мутахассисон хеле мусоид арзёбӣ намуда соли омади кори чорводорон меноманд. ин падидаи некро мо дар фаъолияти пурмасъули хоҷагии зотпарварии 5 ба хубӣ дарк намудем. бартарии зоти гӯсфанди қароқулӣ аз дигар зотҳо дар он аст ки пашму пӯсташ арзиши хеле баланд дораду дар таркиби гӯшташ холестерин хеле кам ба назар мерасад. дар ин хоҷагӣ чорводорон гирифтани насли солимро аз мешҳои зоён ба 70% расонида азм доранд ки то охири ин маъракаи муҳим иҷрои дурнаморо 100% таъмин намоянд. дар баробари афзун сохтани саршумор умед дорем ки дар ояндаҳои наздик ба коркарди ниҳоии пӯсту пашми хушсифати зоти гӯсфанди қароқулӣ соҳибкорони ватанӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. рушди соҳаи сайёҳӣ дар шароити ҷаҳонӣ шудан, пешрафти иқтисод ва саноати кишварҳои олам бахши меҳварӣ ва калидии иқтисодиёти давлатҳои пешрафтаи ҷаҳонро дар бар мегирад. дар ин раванд тибқи оморҳои созмони ҷаҳонии сайёҳӣ дар соли 2025 минтақаи осиёи марказӣ ва ҷанубу шарқи осиё ба хусус давлатҳои атрофи роҳи абришими қадимӣ ба нуқтаи асосии сайру сайёҳат дар соҳаи туризм ва ҷаҳонгардӣ дар сатҳи дунё табдил хоҳад гашт. тоҷикистон ба унвони давлати мутамаддин ва дорои ёдгориҳои тарихӣ узви комилҳуқуқи созмони ҷаҳонии сайёҳии созмони милали муттаҳид буда, ҳоло кишвари мо дар сархати давлатҳои амну ором дорои имкониятҳои бузурги сайёҳӣ дар радабандиҳои харитаи сайёҳии ин созмони байналмилалӣ ба шумор меравад. доир ба вазъи соҳаи сайёҳӣ ҳамкорамон аҳлиддини нурулло гузориш медиҳад. тоҷикистон дорои табиати рангину гуворо ва осори таърихӣ омӯзанда буда барои инкишофи соҳаи сайёҳӣ шароити мусоидро доро мебошад. пойтахти мамлакат шаҳри душанбе, рушди соҳаи сайёҳӣ дар пойтахти мамлакат ва назари сайёҳони хориҷӣ ба шаҳри орзуҳо. Очень замечательно. Первый город понравился очень, Душанбе, очень такой развивающийся, строящийся город. Душанбе қалби Тоҷикистони соҳиби истиқлол. Душанбе хонаи миллати тоҷик ва тоҷикони ҷаҳон. Меня зовут Лола. Вот, я приехала с Узбекистана, но родом я из Таджикистана, из Душанбе. Вот, я стараюсь каждый Навруз быть на родине. Вот, стараюсь. Вот в этом году у меня получилось. Вот, я очень счастлива, правда. Дар воқеъ симои шаҳри Душанбе ба таври шинохтанашаванда тағйир ёфта, ба хусус меҳмонони хориҷӣ ва сайёҳон аз тамошои боғу гулгашт ва чаманзори он ба ваҷ меоянд ва ба ин шаҳри сабзу муосир дилбастагӣ зиёд доранд. яке аз ҷолибтарин нуқтаҳо барои тамошои шаҳри Душанбе на дар замин, балки дар баландист. дар пушти ман калонтарин рамзи Наврӯз дар Душанбе. сокинону меҳмонон аз тантанаҳои Наврӯз, ки дар шаҳри Душанбе хеле бошукӯҳ ташкил шудааст, истиқбол мегиранд. ин шаҳр бо нуқтаҳои ҷолиби сайёҳиаш шаҳри дилрабо гаштааст. ман ҳоло дар пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе ҳастам. ҳам лаззати таомҳо ва ҳам боғи маҷмаи истиқлоли ин шаҳр ба рӯҳияи ҳар сайёҳ таъсири беназире мегузорад. ин аст суманак, рамзи асосии наврӯзӣ, ки аз он ширинӣ омода мекунанд. фазои омодагиҳои наврӯзӣ симову ҷилои Душанбе шаҳрро дилработар, назарработар ва маҳбубтар гардонидааст. инъикоси фазои идонаи наврӯзӣ аз шаҳри Душанбе. бояд гуфт ки дар маҷмӯъ бо таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ, рушди муносибатҳои дипломатӣ барои муаррифии имкониятҳои сайёҳии давлати ҳуқуқбунёдамон дар сайёра шароити муфид фароҳам шуд. дар ин баробар барои рушди соҳаи сайёҳӣ имтиёзҳои андозию гумрукӣ аз ҷониби давлату ҳукумат пешниҳод карда шуд. имрӯз дар мамлакат дар умум 214 меҳмонхона барои қабули сайёҳони дохилию хориҷӣ, аз ҷумла дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе 41 меҳмонхона омодаи хизмат мебошад. инчунин 46 хостел ва мотел, 54 осоишгоҳ ва 7 марказҳои муолиҷавӣ ва 10 адад хонаҳои истироҳатӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ дар хизмати сайёҳон қарор дорад. I'm Jake. I'm from California in the United States. Ман
جک از کالیفرنیا میباشم. از همه دقت جلب کننده این کوههای سر به افلاک میباشند. دوام سیاحتمان ما 19 دولت دنیا را سیر و گشت نمودیم، ولی تاجیکستان خصوصا بدخشان به ما الهام و نیروی دیگری را بخشید. چون که شبانگاه چون خیمه ها را در دشت و صحرا آراسته کرده استراحت میکردیم، از هوای تازه و روبخش خود را خیلی قوی و بالیده رو احساس میکردیم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در پیام به مجلس عالی ابراز نمودند که سالهای اخیر توجه مخصوص حکومت مملکت به ساحه سیاحی امکان داد که در برابر افزون گردن شماره سیاحان شرکت‌های سیاحی وطنی نیز زیاد گردند. گفتند به مورد است که در دوران صاحب استقلالی مملکت ساحه سیاحی و جهانگردی در جمهوری تاجیکستان رشد یافته، حضور سیاحان خارجی را در قلمرو تاجیکستان بیشتر نمود. امروز که جمهوری تاجیکستان عضو کامل حقوقی سازمان عمومی جهانی سیاحی می باشد، این امکان فراهم آورده است که منطقه‌های تاریخی و فرهنگی و سیاحی مملکتمان در کتاب خریطه سیاحی جهان وارد گردد و جمهوری تاجیکستان را به جهانیان بیشتر معرفی نماید. در ادامه تدبیرهای حکومت مملکت جهت به طلبات زمان مطابق گرداندن امکانیت‌های خدمت‌رسانی برای سیاحان در تاجیکستان سال تا سال اینفراستراکتور ساحه سیاحی مکمل گردانیده می شود که برای جلب بیشتر سیاحان و بلند برداشتن سطح نیکوهالی منطقه‌های دهات و پیدا گردیدن جایهای نوی کاری و در مجموع و رشد استوار ساحه سیاحی در مملکت زمینه مساعد فراهم می‌آورد. تدبیرهای آبادانی در شهر نویای ولایت مختار کوهستانی بدخشان با مرام ادامه دارد. امروزها کارهای بنیادی در پارک تکنولوژی ناحیه رشقلا جریان داشته، با موارد بهره برداری قرار گرفتن آن ساکنان با کار دائمی تامین می‌گردند. گزارش مهیره طاهر. در زمینه اعلان گردیدن صنعت کنونی با صورت مملکت از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اقدامات نجیب جهت بنیاد کارخانه‌های خرد و میانه در شهر و ناحیه‌های ولایت روی کار آمده، کارهای بنیادی در این سمت ادامه دارند. ناحیه رشقلا نیز با سرعت اینفراستراکتور خود را کلاً دیگر نموده، ساختمان یک قطار انشاءات‌های صنعتی با مرام ادامه دارند. پارک تکنولوژی ناحیه رشقلا یک انشاءات مهم صنعتی به حساب رفته، ساختمان آن در جماعت دهات میرسعید میرشکر ناحیه در مساحت 837 متر مربع با مرام ادامه دارد. در نظر است که در پارک تکنولوژی مذکور 6 کارخانه صنعتی از قبیل کارخانه کارکرد مکرون، استحصال میوه و سبزیجات، کارخانه کارکرد محصولات تیپوگرافی، کارگاه شستشوی قالین‌ها، محصولات قنادی و کارکرد محصولات بتونی ساخته به استفاده داده شوند. عین حال در این انشاءات علاقه 30% کارهای ساختمانی به سامان رسانیده شده. در وسط کارهای آبادانی 80 نفر ساختمانچیان سهمگذاری میکنند. باید تذکر داد که مؤسسان این کارخانه ها شهروندان و صاحبکاران ناحیه بوده. در برابر صاحبکاران اقدامات و سهم مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان نیز در ساختمان این بنا نظررس است. با به کار انداختن این کارخانه های صنعتی به حساب میانه بیش از 20 نفر کارگر با جای کار دائمی تامین خواهند شد. در نوع رشقلا ساختمان پارک تکنولوژی با توانایی 6 کارخانه صنعتی ساختمانش با مرام ادامه دارد. با باوری کامل گفته میتوانیم که با استفاده داده شدن پارک تکنولوژی مذکور در ناحیه مجموع محصولات صنعتی هنوز هم زیادتر و صفت خدمترسانی خوبتر و بهتر میگردد. ساختمانچیان نیت دارند که در مهلت کوتاه‌ترین ساختمان این انشاءات را با اجرای با صفت کارها به آخر رسانده اطمینان می‌رود تا جشن 28 سالگی وحدت ملی کارخانه‌ها مورد بهره برداری قرار داده شوند. مهیره طاهر، مبارکشاه رستم، ناحیه رشقلا، اخبار. در دهه گرداب شهری وحدت به استقبال جشن 35 سالگی استقلالی دولتی بنیاد بینای ایلوگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 51 جریان دارد. گزارش در این خصوص. شهری وحدت چون دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت در پرتو دستور و هدایت‌های سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و با سهمگذاری ساکنان کسب و کار گوناگون در مجموع اهل جامعه شهر روز تا روز نمای تازه کسب می‌نماید. ساحه معارف شهری وحدت در جاده تدبیرهای آبادکاری و سازندگی یکی از ساحه‌های رشد کرده شهر به حساب می‌رود. طبق نقشه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت در همکاری با ساکنان و مردان موافق دیار عین زمان در دایره تدبیرهای بنیادکاری در حدود شهر در زیاده از 5 انشاءات نوی تعلیمی
کارهای ساختمانی با وسعت ادامه دارد. بینای اساسی مؤسسه تحصیلات میانه اساسی رقم 51 دهه گرداب جماعت دهات بازاربای برونف شهری وحدت از زمره انشاءات بنیاد شونده محسوب یافته، عین زمان در کارهای ساختمانی انشاءات نوی تعلیمی زیاده از 50 نفر ساکنان دهه مذکور سهمگذاری می نمایند. ابراز گردید که بینای اساسی تعلیمگاه امکانیت پرره فراگیری خوانندگان را نداشته، سال تا سال در مؤسسه تعلیمی مذکور شماره خوانندگان زیاد گردیده ایستاده است. برای حل مشکلی جای نشست خوانندگان با سهم ساکنان دهه گرداب شهر وحدت و جوانان برومند دیار، عین زمان در شفت بینای اساسی تعلیمگاه ساختمان بینای علاوگی تعلیمی آغاز گردید. انشاءات نوی بنیاد شونده در دایره تدبیرهای بنیادکاری و سازندگی به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی از جانب جوانان برومند دهه ساخته خواهد شد. بینای نوی علاوگی تعلیمی از روی طرح دو آشیانه بوده، دارای 9 صنفخانه نو بر هوا می باشد. با بنیاد و مورد استفاده قرار دادن بینای نوی علاوگی تعلیمی که دارای 520 جای نشست می باشد، شرایط از بر نمودن دانش آموزی نسل نورس در مؤسسه تحصیلات میانه اساسی رقم 51 دهه گرداب در آینده باز هم بهتر خواهد گشت. بناکاران با مقصدی در مهلت معین گردیده با استفاده دادن انشاءات نوی تعلیمی از امکانیت‌ها پرثمر استفاده می‌نمایند. برای رواج دادن کارهای بنیادکاری برای بناکاران سر وقت مسائل ساختمانی دسترس میباشد. هدف اصلی ساکنان و بناکاران در مهلت معین گردیده و با صفت بلند ساخته موارد بهره برداری قرار دادن انشاءات نوی تعلیمی ارزیابی می‌گردد. محمد علی عبدالکریم شهباز غلامزاده، وحدت اخبار. بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر سلامت باشید.